Predstavljamo vam Magnet for Go, magnetne uloške koji pružaju potpuni osjećaj komfora koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Sadrže 6 neodimijumskih magneta, svaki jačine 0,12 Tesla. Sloj mikrofibera u potpunosti upija vlagu, mekane su i prijatne za nošenje. Pažljivo dizajniran anatomski oblik obezbeđuje ravnomernu raspodelu pritiska tokom hodanja. Memorijski lateks omogućava da se uložak prilagodi stopalu, dok gel u predelu pete apsorbuje udarce i nagnjačenje stopala od strane podloge. Pogodni su za sportsku i komfortniju obuću. Magnet Walk, anatomski slojeviti uložak od 100% ovčje kože, garantuje komfor pri kretanju, stvarajući prijatan osjećaj u celom telu. Magnet Walk, savršen ekstra tanki kožni uložak sa prozračnim, neklizajućim jasučićima u kojima je smešteno 6 neodimijumskih magneta. Ulošci od ovčje kože omogućavaju da koža diše, eliminišu višak vlage, omogućavaju bolju cirkulaciju vazduha, tako da noge ostaju suve. Ovčija koža će čak i kada ste bosi zadržati temperaturu vašeg tela tokom celog dana, bez obzira na spoljašnju temperaturu, tako da se ulošci mogu nositi tokom cele godine. Neodimijumski magneti smešteni unutar uloška postavljeni su tako da stimulišu zone na stopalu koje odgovaraju unutrašnjim organima. Stimulacijom pojedinih zona na stopalu podstiče se proizvodnja dobrih hormona, endorfina, hormona sreće i serotonina, koji su indikatori dobrog raspoloženja. Magnetni ulošci, bilo da su sportski ili kožni, dostupni su u više veličina, od broja 34 do broja 45. Namenjeni su svim tipovima stopala, a mogu ih koristiti i deca. Kao i uvek, idemo u korak sa zahtevima svojih saradnika i potrošača, vodeći računa o njihovom zdravlju i udobnosti, prateći najsavremenije modne trendove. Magnetni gel ulošci, ekstra tanki gel ulošci sa prozračnim, neklizajućim jasučićima, u kojima je smešteno 4 neodimijumska magneta, svaki jačine 1200 Gaussa. Lepljivi sloj obezbeđuje da uložak bude fiksiran za obuću prilikom kretanja. Veoma su pogodni za elegantnu obuću, posebno onu sa potpeticama i letnju obuću zahvaljujući prorezu između prstiju. Dosadašnja klinička ispitivanja potvrdila su efikasnost magnetnih uložaka kod periferne polineuropatije, zbog čega ih posebno preporučujemo dijabetičarima. Redovno nošenje uložaka smanjuje fizičku i psihičku napetost, relaksira mišiće, stimuliše mentalne funkcije, podstiče cirkulaciju krvi i limfe, a može ublažiti bolove u leđima i stopalima. Neka magnetni ulošci budu i vaš izbor.